Dag Aboetie, sê hallo vir die kinders. Doe my lang bana. Vandag leer ons hoe om te sê, wat is hierdie? En hoeveel kos dit? Is julle reg? Om te vra, wat is hierdie in Sepedi? Is ke ing sê. En om te vra, hoeveel kos dit in Sepedi? Is ke bokai. Kom ons kyk nou hoe gebruik Aboetie hierdie sinne. Doe my la ke ingse. Ke bokai. Ok, stop vir 'n sekond. Laat ek vinnig verduidelik. In die vraagsin ke ing sê, sê ons eintlik dit is wat hierdie. En wanneer ons vra ke bokai, sê ons eintlik dit is hoeveel. So hier beteken die ke dit is. Doe my la ke ingse. Merogo! Ke bokai. Doe my la ke ingse. Que maswi? Ke bokai. Doe my la ke ingse. Que maroto? Ke bokai. En nou weet jy hoe om te vra wat is hierdie en hoeveel kos dit in Sepedi. Shala gabotse. Totsiens Aboetie.